بسم الله الرحمن الرحيم. ليكن يومك للشعب ودادا، ليكن حبك للأرض مداد. قلم أنت فكم عبرت عنا، وبنيت المجد أطوادا شداد. أنت يا ملهم شعب أن يبروا، عشت كم حققت للشعب مراد. ليكن يومك للشعب ودادا، ليكن حبك للأرض مداد. قلم أنت فكم عبرت عنها، وبنيت المجد أطوادا شداد. أنت يا ملهم شعب أن يبروا، عشت كم حققت للشعب مراد. زايد الخيرات سل عنه شمالا وجنوبا ونجودا ووهادا. جامع الأشتات أنت مذ عرفناك، تحب القوم جمعا لا فرادا. زايد الخيرات سل عنه شمالا وجنوبا ونجودا ووهادا. يا زايد جامع الأشتات أنت مذ عرفناك، تحب القوم جمعا لا فرادا. في خليج ومحيط عرفوا زايد ذاك الشهم من بالبذل ساد. قدر ما كان من مجد، ولكن نحن لولاك لما شدنا اتحاد. ليكن يومك للشعب ودادا، ليكن حبك للأرض مداد. قلم أنت فكم عبرت عنها وبنيت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين،
ولم تهني أوذيت في الله لم تهزم ولم تهني حتى غادت أمة الإسلام في النجوم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على أشهد أن محمد رسول الله حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Assalamu alaykum, hörmetli Tuyish halkı, kelgen konaklar. Biz sizning bilan 2018 yılning 23 may kunida tarixiy voqea masjid ochilу tantanasına jiyildik. Allah yurti zo'r masjidli bo'ldik, namoz o'qib amal qilamiz. Rabbim Allah, dinim islom dini, Kahbatullah bizning qiblamiz. Nur tağında asırlarını nurga törüp, Cebrail ferişte bilen Kur'an indi. Örnek olsun, tüzet kalbin Kur'an bilen, Resulullah ahlakı Kur'an idi. İman gider, namazga bas sinde, Allah yola iter bizni bik bəxtli. Tövbe kılıyık, bugün kişiler ol, rahimli bit Allah, hem şefkatli. Kur'an okurga, Ramazan hocаны шақырабыз, дұға қыла мүфти Камил Хазрет Самигулин. Рахым етіңіз, Рамазан. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني
رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم بحق أنزلناه وبحق نزل اللهم عظم فيه رغبتنا واجعله نورا لبصرنا وبصيرتنا وشفاء لصدرنا اللهم زين به لساننا وجمل به وجهنا وكفر به ذنوبنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واحشرنا مع النبي محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم وآله الأخيار اللهم أنت محول الأحوال فحول حالي وحالنا وحال جميع المسلمين إلى أحسن الحال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem o'zining bir hadisinde İza dakhala Ramazan futihat abwabul jannah ve ghuliqat abwabun niran ve sulsilatish shayatin. Yani Ramazan ayı kirganda İza dakhala Ramazan futihat abwabul jannah cennet eshikleri açılar. Ve ghuliqat abwabun niran tamuh cehennem eshikleri yopila ve sulsilatish shayatin hem şeytanlar shilburga beylenir. Kıskaça gana aytkanda şeytanlar hazırgi vakitde yok. Alар отпускda. Lekin nişleptir baribir bizning nefeslerimiz naşarlıkka tarta bizni. Demek yıl boyu nefesimiz şeytandan bik yaxşı ders algan, şoğa ko'ra onun yo'qligini da sezmaymiz. Bir tafsirda şulay kela, qachon Rabbimiz nefesimizni bor etgan, yaraltgan, ham shunday so'rov beradi. Men ana va men anta. Min kim, sen kim? Nefesimiz ana ve ente ent. Sen min de kim bulsun? Tekabbürlenip şulay cevap kaytaradi. Rabbimiz onu gazaplandı. Bu gazaptan son şuluk so'rovini qabatlaydi. Men ana ve men ente. Sen kim, min kim? Nefesimiz şulay yok. Min sen de kim bulsun? Ondan sonra Rabbimiz onu cehennemge tashladı. Cehennemden son o çığa şulay qabatlaydi. Min sen. Tekabbürlene. Ahırında Rabbimiz onu rizıksız kaldırır. Aç hem susuz kaldırır. Neticede qabatlayı men ana ve men ente sinkem minkem. Nefesimiz ente Rabbur Rahim ve ene abdukul aciz. Aç kalgaç sen minin merhametli Rabbim, min ise senin gaciz kulun deyip cevap kaytarır. Yani nefesimiz urazadan korukka, başka birden korkmay. Hazır kişiler belki hazır şeytan yok da nefesini tınlap şunday so'rovni beraylar. Yeş şunday so'rovlar muftiyatga kela. Hazrat urazanın başında bir necha kun, o'rtasida bir necha kun, oxirida bir necha kun tutsak bo'lmasmikan? Biz javob beramiz, nechuk bo'lmasin bular. Boshida 10 kun, o'rtasida 10 kun, oxirida 10 kun. Nechuk bo'lmasin? Kimdir bizda shunday g'adalsizlik bor deb aytadilar. G'adalsizlik bor. Saud Arabistonda 12 soatgina roza tutadilar. Biz esa 19 soat tutamiz. Bunda g'adalsizlik bor. Nishlabdir ular qish kunida bu so'zni aytmaylar. Biz 6-7 soatgina rozamizni tutamiz. G'adalsizlik yo'q jamaat.
Аннан соң сөйкеле Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям үзенең бер хадисендә булай дип әйтә. Бу хадистә ястагфирунул малаика лис-саимин хатта юфтиру. Ифтарга кадәр ураза тотучылар өчен фәрештәләр ярлыклауны, ягъни истигъфарны сорыйлар. Эй Раббим, фәлән бәндәне гафу ит дип сорап торалар. 19 сагать дәвамында уйлап карагыз. Димәк, Раббыбызның рәхмәте шул хәтле безгә насыйп булды. 19 сагать дәвамында фәрештәләр безнең өчен ярлыклауны сорыйлар. Бу Раббыбызның мәрхәмәте. Бигрәк Рамазан аенда мәчетнең ачылуы ул бик күркәм гамәл. Чөнки Рамазанда һәрбер изге гамәлебез күпкә тапкырлана. Bir hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bulay diye beyte. Men qara harfan min kitabillah felehu bi hasana. Kim Kur'an'dan bir harf, bir avaz okusa bir izgelik alar. Vel hasanatu aşru amthaliha. Her bir izgeligimiz onğa tapkırlana. La aqul alif lam mim harfun. Min alif lam mim bir harf diye beytmeyim. Bel aqul kiresenşi min aytam alifun harfun ve lamun harfun ve mimun harfun. Yani alif lam mim iş türlü harf bulup sanala. Ягъни алиф лам мим укыган кеше ничә савап ала? 30. Унга тапкырлана бит. 30 савап ала. Бисмиллаһир-рахманир-рахим укыса ничә савап була? 190. Булай бит. Рамазан аенда исе һәрбер изге гамәлебез 700-дән алып 1000-гә кадәр тапкырлана. Ягъни Рамазан аенда алиф лам мим укыдык икән 3000 савап алабыз. Гади гына теге садака бирсәк, Рамазан аенда 1000-гә кадәр тапкырлана безнең садакабыз. Инде мәчет ачылуының савабы да шулай ук күпкә тапкырланачак иншаллах. Һәм сөйкеле Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям булай дип әйтә: "Мен сама Рамаданан, кем Рамазан аенда уразада булса, ураза тотса, иманан ва ихтисабан, иман белән бергә, һәм Раббыбызның мәрхәмәтенә өмет иткән хәлдә ураза тотса, гуфира лаху ма тaqaddama min замбих", onun барча гөнаһлары гафу ителә. Иншаллах, дин кардәшләрем, гаит көнендә чип-чиста яңа тугандай балалар сыман гөнаһсыз килеш очрашырга насыйп булсын барыбызга да иншаллах. Һәм безнең бер рәхмәт хатыбыз бар. Района Уйыш авылы имам хатибы Айрат хәзрәт Шәфигуллинга: "Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ". Хөрмәтле Айрат хәзрәт, үзәкләшкән дини оешма Татарстан Республикасы мөселманнарының дини нәзарәте һәм шәхсән үз исеменнән озак еллар дәвамында имамлык вазифасын башкаруы, шулай ук Уйыш авылы мәчете төзелешенә зур өлеш керткәнегез өчен олы ихтирам белән рәхмәтемне җиткерәм. Сез татар мөселман халкының ерак гасырлардан бирле килгән дини кыйммәтләрен саклау, тагын да ныгыту, яшь буынга җиткерүдә әйтеп бетергесез зур хезмәт башкарасыз. Балага исем кушу, яшь парларга никах уку, дини ялларыбыз, ифтар мәҗлесләре, ураза, Корбан бәйрәмнәре берсе дә сездән башка узмый. Туган халкыгызга кылган саваплы гамәлләрегезнең әҗерен туеп, күңел тынычлыгы белән узак еллар буе имам хатиб вазифасын башкарып, гыйбадәтле, хәерле озын гомер кичерергә насыйп булсын. Ватаныбыз, милләтебез өчен изгелекләр кылып, күп еллар дәвамында хезмәт итүегезне телибез. Бергәләшеп динебезне ныгытырга, халкыбызның рухи үсешенә үселешегезне кертергә насыйп булсын. Киләчәктә дә бердәм хезмәттәшлеккә өметләнеп калам. Ихтирам һәм изге дугалар белән мөфти Камил хәзрәт Сәмигуллин. Elhamdülillah, менә бит шапан өстенә шапан булды, менә ничек матур булды. Нур аля нур, нур өстенә нур. Нур өстенә нур булды, элхамдülillah. Аллаһ барыбыздан да разый булсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Аллаһның рәхмәте булсын. Район башлыгы Сергей Дмитриев улы Дмитриевка сүз бирелә. Рәхмәт итегез. Хәерле көн. Ассаламу алейкум. Хөрмәтле мөселман кардәшләр. Бүген чын мәгънәсендә районыбызда зур бәйрәм. Кыска гына вакыт эчендә менә шушындай бик күркәм, бик матур мәчет калкып чыкты. Инде районыбызда безнең бу 76-нчы мәчет. Бу нәрсә дигән сүз? Инде дин тоту ул командаган төпләнә, тагын күбәя дин тотучылар. Инде менә шушы изге Рамазан аенда моның ачылышы ул тагын зур вакыйга. Инде мин шушы
чара белән, шушы мәчет ачылу белән һәрберегезне чын күңелдән тәбрик итәм. Безнең шушы мәчетне салуга үзенең өлешен керткән шушы халыкка барыгызга да бик зур рәхмәтемне җиткерәм. Инде менә юл кырыннан үтеп киткәндә дә районга кем генә килсә дә нинди матур мәчет салгансыз, нинди матур итеп күптән читләрдән күренеп тора дип менә кем генә без өлгән кешеләр без машина белән үтеп киткәндә миннән берсе дә сорамыйча калган юк. Һәрберсе шуны мактый, бик матур булган, бик ямьле булган, урыны бик матур булган дип әйтәләр. Без менә урынын миңа сорап кергәч, biz инде сөйләштек. Мен шул вакытта без моны 1-2 ел эчендә ачачакбыз дип. Инде чынлап та ул шулай булып та чыкты. Инде бу Худай Тәгаланың амин дигән чагына туры килгәндер. Менә бик матур, бик вакыт тиз бара эчендә ачылды дагы. Барыгызны дагы шушы зур бәйрәм белән тагы бер чын күңелдән тәбрик итәм. Барыгызга да телим исәнлек, иминлек, кылган эшләрегез, тоткан уразаларыгыз кабул булсын барыгызга да. Аллаһның рәхмәте булсын. Менә бездән, үзебездән кичкенә генә бүләк шушы мәчеткә кабул итеп алыгыз. Мин әле онытканмын, бик зур рәхмәтләрнең иң олысы менә безнең Камил хәзрәткә. Инде мин менә без ачылыш бар алдыннан Радиф хәзрәт белән сөйләшкән идек. Камил хәзрәтнең аның графиклары бик тыгыз. Ул вакытка туры килмәйде. Менә без аны бүген шушы Рамазан аена туры килеп ачылу безнең өчен зур бәхет. Әле Камил хәзрәтнең үзенең монда булуы дагы бик зур шатлык безгә. Рәхмәт сезгә бик зур. Аллаһның рәхмәте булсын. Районның имам мөхтәсибе Радиф хәзрәт Тимергалиевка сүз бирелә. Рәхмәт итәбез. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hürmetli rayondaşlar, inne hürmetli Kamil Hazret, hürmetli rayon başlığı, hürmetli imamlarımız, hürmetli abustaylarımız, kilgen konaklar, tuğanlar, şundan da bik dolqınlandırğıç һәм бик шатлыклы мизгел, Аллаһка шөкер. Инде һәммә безнең күз алдында шәшәк шикелле үсеп чыккан шушы мәхәббәт бинаны да ачабыз. Менә шул кадәр инде күңелдә сөенеч һәм шатлык, нәрсә әйтсәм дә әз булыр шикеллек. Инде Аллаһның рәхмәте булсын һәрбер кешегә. Иң беренче чиратта Айрат хәзрәткә әйтәсе килә инде. Һәм шушы туеш мәхәлләсенә йөрүче инде һәрбер аксакалларга, яшьләргә, туешта яшәүче, шушы авылда яшәүче авыл халкына, чөнки һәрберегезнең өлеше керде. Һәрберегез шушы мәчеткә диеп, инде һәрберегез бер кирпич булса да булсын дип тырыштыгыз, Аллаһ кабул итсен. Шулай ук инде районыбызның эшмәкәрләре һәрберсе эшмәкәрләр дә, җитәкчеләр дә берегез дә читтә калмадыгыз. Аллаһның рәхмәте булсын сезгә. Инде Аллаһ Тәгалә үзе күрә, юмартларны җәннәт көтә иншалла. Аллаһ Тәгалә һәрберебезгә, үзебезгә тиешенчә насыйп итсен. Шулай ук менә безнең монда пенсионерлар, әбиләребез дә, бабайларыбыз да, алар да инде пенсияләренең бер өлешен чыгарып, шушы мәчетебез булсын дип, шушында өлешләрен керттеләр. Аллаһ разый булсын һәр барчаларыбыздан. Инде шушы бетмәс, төкәнмәс садақатул җария, ул безгә үзебез шушы дөньядан ахирәткә күчкән дәврдә дә әҗир савап булып барып торса иде һәр барчаларыбызга. Ахирәттә дә безне сөендерә торган шушы мәхәббәт Аллаһның йорты булса иде шушы дөньяда. Һәм һәр барчаларыбызга шушы дөньяда да хәерлек истәүче, һәм инде ахирәттә дә безгә җәннәткә керергә бер сәбәп булса иде шушы мәхәббәт бина Аллаһның. Инде хөрмәтле райондашларыбыз, һәрберегезне шулай ук тәбриклим Рамазан айы белән. Ураза айы безнең шулай бит. Бераз инде авыррак булса да, ләкин бөтен авырлыклар унтыла торган көн. Шул кадәр шатлыклы, шул кадәр сөенеч. Рәхмәт барыгызга да. Шушы мәхәлләне, шушы җирлекне, шушы мәчетне, шушында зурлап, хөрмәтләп килгәнегез өчен Аллаһ Тәгалә үзегезне зурласын. Инде Раббыбыз Аллаһ безне шушы дөньяда ничек бергә җыйган булса, ахирәттә үзенең җәннәтендә бергә җыйса иде. Аллаһның җәннәтләрендә
Her birimizge şuşlay birge jilirga nasip bulsaydı inşallah. Firdevs cennetlerinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bilen birlikte inşallah Allah Teala'nın en yukarı derecelerine erişip her birimizge şuşlay erişirge Allah nasip etseydi. Allah'ın rahmeti bulsun her barşalarımızga. Indi biraz muhtesibet isiminden istelikli bule gidip kine tapşırasımız kile inşallah şuşu mahallege şundayıp indi. Ayrat Hazret kabul etip alırız. Allah razı olsun yeme. Allah'ın rahmeti Allah'ın rahmeti olsun. Men özüm de bik yaratı verim şuşu mahallege indi. Mahalle halkı da bik yaratı Allah'a şükür. Birge şuşulay matur etip ele şuşu meşitlerde de namaz okurga, mana şuşunda kelgen şekillik namazlarga kilirge Allah nasip etsin. Allah Teala razı olsun her barşalarımızdan. Ve aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah'ın rahmeti bulsun. Kupmara rayonu şerefli muhtesibe Zinnur Hazret Samigul'un söz verirler. Rahim etiniz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem Müslüman kardeşler, rayondaşlar, bizden hakimiyet başlığı Seydi Dimitrioğlu, Kamil Hazret, müftiyimiz, hem de kelgen konaklar, imamlar, abıstaylar, Tuyiş mahallesi halkı, Allah Teala'nın selamı, rahmeti hem de bereketleri her barşalarımızda da bulsaydı. Elhamdülillah, Allah Teala şu Kurgen meşitlerindeki görürge nasip etti. Şimdi sonғы 10-15 yıl içinde, sonғы yıllarda meşitlerinin meşitke gereğine tügel, onun taharathanesi, okut ozalları, şu işlerine hem dışkı yoktan maturluğu bulmasın, işki, görkemdeki hem de en mühimi gerekli bulgan cihazlar bilen cihazlandırıla meşitlerimiz elhamdülillah. Şimdi bunun bizning Müslümanların ona küçü de yetmesiydi. Meşitke, mahallege, meşitke yürüyüşlerinde de mahalle halkının da ona küçü yetmesiydi. Allah'ın rahmeti bulsun ve işmekerlerimiz, yetekçilerimiz bek zor buluşluk ko'rsatadilar. Hem indi biz bek zor rahmetli o'zimizning abi babalarımızga, çünkü Tatar halkını eski olgan vaqtda onu İslam dini bilen beylep eski alalar, çünkü bizning 1000 yıldan ortiqlik tariximiz var. Şu İslam dini bilen yaşav boyunca Allah'ın hak dini bilen. Endi onlar bizge buldura olgan kadar topşırganlar, gırıf adetlerin, dilimizni, kiyimimizni Tatar halkının, hem de bir yıl Şihabuddin Mercani yılı, onun aytgan şunday görkem sözleri var, altın sözleri dep aytdik. Hiç narsa dinde yok, ol dinni saqlarga yordam etadi. Birinchisi milliy til, urf odat va milliy kiyim. Elhamdülillah bizning Tatar halkının tüvetayi. Endi onu ko'rsang, bu Tatar ekan, bu Müslüman ekan deb tanib bo'la. Endi bizning xotin qizlarda da oqsil yovliq, ko'rkam ochiq tusdagi uzun ko'lmak, şulay ochiq tusdagi bu bizning abi babalarımızdan qolgan urf odatlar. Ham endi bugungi kunda bizning yetakchilarimizga da Allohning rahmati bo'lsin, bek zo'r e'tibor beradilar dinimizga. Tarixiy isteliklerini saqlauga, çünkü biz onu bilirge deyir, çünkü kimning o'tgani yo'q, o'tganin bilmeyani kelajagi yo'q degan. Kelajagimizni umidli, elhamdülillah. Çünkü mana bugungi kunda 76 meşit ekan, butinisinde 5 vaqt ozan aytila, taravih namozlari o'qila. Ham endi mana Metimir Sharipovichning aytgan so'zlari bor, har bir normal kishi, aqlli kishi bir vaqt dinga keladi. Endi dinga kelgan ekan, u qayerga keladi? Dinni qayerda o'rgatadilar? Uni masjidda o'rgatadilar. Ol bizning iymon yurti. Ham endi Rustam Minxonovning da shunday so'zlari bor. Ol masjidlar bizning tilimizni, urf odatlarimizni ham endi şuşa Tatarlığımızını
киемебезне дә саклый торган, аны халыкка җиткерүдә эш алып бара торган урын булырга тиеш. Алланың рәхмәте булсын. Барыбызга да бик күркәм мәдрәсәбез эшләп тора. Шуның нәтиҗәсендә инде мәчетләрдә укытулар алып барыла бик әйбәт кенә. Алга таба да Аллаһ Тәгаләнең диненә хезмәт итәргә насыйп булса иде, чөнки кем Аллаһ Тәгаләнең диненә ярдәм итсә, Аллаһ Тәгалә ул кешегә ярдәм итә. Һәм сезнең аякларыгызны нык кылырбыз дип әйтә бу дөньяда да, һәм ахирәттә дә. Аллаһ Тәгалә хәерле көннәрен биреп, язгы кыр эшләрендә уңышлы гына тамамларга насыйп итсә иде. Һәм инде шушы киләсе җәйләребезне дә хәерле җәйләрдән кылып, шифалы яңгырларын биреп, мол уңышлар үстерелеп, исән-сау җыеп алып, ил көн тынычлыгында Аллаһ Тәгалә куллануларыбызны насыйп итсә иде. Бәйрәмнәр мүбәрәк булсын, Рамазан айлары мүбәрәк булсын. Аллаһ Тәгалә кабул итсен тоткан уразаларыбызны, укыган Коръәннәребезне, кылган дугаларыбызны, укыган тарбихларыбызны. Без бик шат сезнең белән очрашуыбызга, Аллаһ Тәгалә дә үзенең җәннәтләрендә очрашуларыбызны һәр барчабызга да насыйп итсә иде. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Бирелә Төньяк төбәк казые Исмәгыйль хәзрәт Фәләхиев рәхим итегез. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Selamun Aleyküm hürmetli Müslüman kardeşlerimiz. Allah subhanahu teala şu şereflerimizin hayırlı amellerden kılsaydı. Elbette biz indi bu güne hadisler meşit salışçılarga ecirleri turunda şöyle bir tahmin şu meşitlerini barla turuşlarga ecirlerin her birimizde indi işite hem tınlıyız. Elbette meşitini bulduru da zor ecir hem elbette şu meşitlerini işletu alarına indi cemaat Allah subhanahu teala karşısında cevaplılığın ötəvimiz indi o bizim hər birimizdə buruşu olub dura. Çünki biz biliriz, əgər dayan məşid məhəlləsində işləsə, həm məhəlləsində qibadət qılınsa, həm şu qibadətində inişindən dağın tırışlıq bilən məhəllə xalqı kilsə, bu məşid bu məhəlləyə, avulğa xeyir dua qılar. Allah subhanahu wa ta'ala onların xavf xətərlərindən, bələ qazalarından saxlay, Allah subhanahu wa ta'ala bərəkətin gidirər. Əgər də şuşa Allah'ın yurdu ixtibarsız qala turgan bolsa, biz anda bağlarımızı getirmey turgan bolsak, özümüz şuluq bağlarımızdan barmay turgan bolsak, bu məşid məhəlləyə əlbəttə xeyir dua qılmay, lağnat qılığı da var. Şuna görə, şunun içində mənə şuşa büyük ayda, izgi ayda, Ramazan ayında şuşa məşidlərimizin açılığında indi biz elhamdülillah seyilib qatnaşdıq ikən, aldığı günlərimizdə, şuşa məşidlərimizdə qəmər qeybələtdə tırışsaq idi. Allah subhanahu teala hər birimizin də indi namazlarımızına da, urazalarımızına da qabullardan qılsa idi. Həm indi qeyd günlərində də Allah subhanahu teala selametlik bilən qeybələtlərimizin ötəgən xəlimizdə irişib, şadlanırğa nasip bulsa idi. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Tuyuş Aksakalı, Məqsud Abay Safiyyəngə söz verilir. Rəhim ediniz Məqsud Abay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Esselamu Aleyküm muhterem din kardeşlerim. Esselamu Aleyküm bizim Tuyuş Mahallesi'nin bizim meşidimizin açlığın tantanası hürmet ettiği konaklar. Bugün yine bizim direkte Tuyuş halkı için, Mara halkı için direkte şartlıkla şunday gün bulup ne karab tarafız diye hadi halız yılgan jini selektörlerce şöyle şiddet başlığın. Bizning Tuyuş mahallesi indi buna tarix sahavi tarihi şöyle mesela karab gitsek indi o kukmaralar hatta kukmara koşulunda olarak tüzülgen. Buna şuşu, bizning boshqa masalalar to'xtaldi, din masalasiga birinchi masjid bizning shu Tuyush mahallesida 1852 yillarga to'g'ri keladi. Buning bizga kim tuzuvi belgilaydi, ammo lekin uning birinchi imomlari, birinchi ustalari ma'lum. Buna bizning shoqbimiz ko'p Tuyushlar bilan takrorlashni turadigan Sa'diya opaning
tüp bizning din ehillari менә шуны алга таба иң беренче имам булып Захирулла хәзрәт, Фазыл Әхмәт хәзрәтләр булган. Абыстайлар Шария абыстай, Фатхи абыстай, Сәгъди абыстай без беләбез инде. И менә шушы безнең мәхәлләбездәге мәчет үзе зур дини эшләр алып барган. Анда шит төбәкләрдән, хәтта шит районнардан, шит кантоннардан килеп укытырга булганнар. Аның үзенең торак урыны булган. Ну, шуңа карамастан безнең репрессия чорларында Захирулла имам мулладагы Фазлыяхан мулла икесе репрессия, алар менә шушы тау битенә үзләренә земляны казып, шунда яшәгән мәҗбүр булалар. Шулай да Туйыш халкының шундый үҗәтлеге соравы белән алар барып җитә югары даирәләргә хәтта һәм аларга үзләренең элек булган мөмкинлекләрен кайтарып бирәләр. Алар яңадан шул үзләренең шул дин эшләре белән мәшгуль булып дәвам итәләр. Ну, менә шушы безнең менә хәзерге чыгып килгәндә безнең менә бу мәчетебез зират эчендәге моңа чыгып килгән мәчетебез 92-93 елларда ачылды инде ул. Беренче имамыбыз булды, Самат абый булды. Аннан соң килде безнең 15 ел дәвамында Васил абый имамлык кылды. Менә шушы 2016 елның кышында инде безнең мәчеткә хәзрәт булып, без Аят хәзрәтне инде инандырдык, сорадык, ул риза булып, шушы көндән без менә үзебезнең хәзрәтебез белән шушы мәхәлләдә үзебезнең намазларыбызны, үзебезнең хәерле гамәлләребезне кылабыз. Һәм беренче, менә шушы беренче җыелышта ук, мөселманнарның беренче җыелышта безнең менә шушы мәчет төзү мәсьәләсе күтәрелеп чыкты. Моны халык та сорады, бу мәсьәләне бик җитди кабул кылып, Аят хәзрәтебез имамга чын-чынлап, җиңсез ихластан киреште. Bu haletne, bu meseleni rayın hakimiyeti degen, dini nazariyeti degen, avul halkı degen bir hukuk karşı aldı. Hem bir türlüçe nindigine mesele karalmasa onlar her vakitne bizni поддержать ettiler. Bir de jir meselesi izgine hal edildi, proyekt smeti dokumentleri izgine hal edildi. Hem bizning Hayat Hazretinin endi bunda uyushtiruv san'ati, onun xalq bilan anglashuvı, onun yetakchilar bilan munosabati bunda keng ochildi. Ama bizning rahmatimiz bek zo'r. Mana hozir mana shusha biz so'ramiz, shusha bizning muhabbat masjidimiz qarshimda. Mana bu durustini aytganda Ko'kmaradan, mana shusha yoqdan, Mamadish yog'idan kelib kirganda o'zi bir turli Ko'kmaraning nechik deb aytadi. Vizit kartochkasi bo'lib turadi. Onun jiyin yamin, jiyin motorluğu bizning masjidimiz aşağı. Mana bugün biz birinchi martaba, qaysi birlar biz birinchi martaba shu narsaga otlab beramiz. Masjid musaqasi. Butlarning balkim xatarında qolur. Butlarning balkim shu birinchi olimlari Alloh taba namozga bosluğa, Alloh taba din yo'lina bosluğa birinchi olimlarida bo'lar. Sizni qisqagina aytib tugallaganda bir zor rahmet bizim şu meşitimizni tez arada motor etip, yerine jetkilib, zaman taleplerine cevap verilmeye etip tüzüge yardım etmek için rayon hakimiyeti başkanı, rayon hakimiyetine, diniye nazariyetine, hem halkka, işmekerlerge onların yardımı bir güzel oldu. Hem ayırın zatlarına, bütün halk özünün işini koydu. Bigirek de bizning endi bizning Hazret şuşundan anam bir tane töbüşüde boşqa şeyde o bunu da şitişlik qaramadi. Şuşunda buldu. Onun bir tane boşqa işleri de var. O özünün muallimlik vazifasını boşqara. Men de bizim dağı şu medreseni bitirgende bizning muallimimiz Hayat Hazreti etib boşqarışı, olib barışı muallimimiz. Evet. Rayon hakimiyetine, dünya nazariyetine, halkka başımıza bir zor rahmet, şuşunday madur, şuşunday hayırlı meşitimiz için Alloh Teala şu meşitte bizge başımızga da Allah Teala
ризалыгы өчен, Аллаһ Тәгалә разый булган гамәлләр кылган насыйплардан кылсын. Бик зур рәхмәт. Ассаламу алейкум рахмәтуллаһи. Алейкум ассалам, Аллаһ рәхмәте булсын. Күкбара мөселман мәдрәсә мөдире Ришат хәзрәт урамшыга сүз бирелә. Рәхмәт итәбез. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Muhterem cemaat, Tuyiş mahallesi Kukmara şəhərinə 43 trassa qırayında ornaşqanğa görə, ana indi bizim rayondaşlarımız görə түгел, rayonumuzga Kukmaraga келуші көп санлы qonaqlar da gül görə belə tarixdən bilübüşçe Tuyiş məşidi, bu Zirat pişmağında ornaşqan eski bina. Indi ozgan ғасырda salınğan 90 yıllar başında deyip biləm, həmində mənə şirin ғасырdan artıq şuşu məşid biride yaşavşı mahalle halkına büyük faydalı hizmet gösterdi. Yani isim kuşu ismi, Kur'an meclisleri kerimi, vefat bulgan kişilerin soңғы yılga uzatımı, Mine şuşu vazifalarını məşid əhilləri büyük tırışıp uzak yıllar davamında başkardılar. Kiçkinəginə məşid bulsa da onun faydası büyük zor buldu cemaat. İndi mahalle zorayğaş, ihtiyaç duydu bitinde zorrak məşid soldırığı rayon hakimiyetine müracaat etilgeç, onlar şuşu ideyini hopladı. Şimdi motor yerinde, motorunda kişerliğe bölüp birdi. Şundan sonra indi iş başlandı. Indi mine şuşu işinin başında Ayrat Hazret Şefigullin durdu. Biz Ayrat Hazretini yakından biliriz. Bizim medresede 10 yıldan artıq indi okuta. Bilim biri. Şuna göre biz şuşu tüzülüş işleri bile kızıksınıp durduk. Indi kişiden kelgen şey yerden de ettik. Indi elbette indi meşit şundur zor mehabbet bina tüzülür için bir kişi bilen yine bulmayı. Bunda yardımcılar da gerek. Lakin indi uyuşturucu bulduklu, yaxşı, sələtli, tırış olsa, iş köpkə yaxşıрақ bara. Hem de şu maydan Ayrat Hazret'e de indi şuşu işke öz ilişkilerini ketken barşı kişilerge de indi Allah'ın rahmeti bulsun deyip telep kalarız. Indi fırsattan faydalanıp turmuşta bulgan şunu bir halini de aytip uzasım kele. Bir vakitte indi şehirde yaşavşı bir student yigit kanikulu vakti bulayınca bu avuga abi babası yanına kayta iken. Hem şunda kaytkaş Bik nık optırı. Şunda kompüter yok, baba yurtunda internet yok, bir nese, şunda nese yok. Alar yelengen, yaşları yelengen nerseler birisi de yok. Haminde şunda şuşu yigit babasına aytayken. Siz nişik yaşadığı zamanda kompütersiz, internetsiz, telefonsuz deyir. Bu bir şok patmalı deyir. Şunda babası indi bunlar aytken, ne siz bugün de nişik namazsız, duasız, namussuz, edeplilik, yolşanlık, sıfatlardan başka yaşayan gibi biz bu zamanda şöyle telefonsuz, internetsiz yaşadık indi. Hem de zaten anı paralı indi. Bizim köngüllerde iman buldu. Biz ibadette bulduk diye. Hem de elbette indi bu çoğuşturu bir urunlu yapayım. Çünkü bugünkünde yaşlar texnik olsa da çok kişide telefon, internet, şunday zamançı texnologiyalara iyi olsalar da hele bizim konularımızda yumuşaklık gitmeyi, merhametlilik gitmeyi. Şu ruhi yaktan bulgan, konular soyrak bulgan, zayıfrak bulgan zamanda şunday mehabbet Allah yurtlarının, ibadet yurtlarının tüzülüğü büyük görkem görünüşü var. Şimdi sözümü tügellep şunu aytasım ki şuşu meşid ülkenler için tanış ibadet urunu bulsun. Yaş buğun için ise dini bilim olu urunu, konularını kamilleştiriu, hem de edep ahlakını irene tıran bir görkem, motor, ruhi uzak bulup uzak yıllar devamında hizmet etsin. Allah rahmeti olsun. Uzak Məşidinin imam xatibi Aqtam Hazret'e söz veririz. Rahim etiniz.
Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Din mübinde aziz kardeşler. Barımızga da Allah-u Teala'nın selamı, rahmeti, hem bereketi nasip etseydi. Mına biz elhamdülillah şunday günge kelip jettik. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem etken, kim Ramazan ayının kelüğüne suyunsa, hem Ramazan ayının ketüğüne kaygırsa, olsun mümin degen. Elhamdülillah, hem indi bugünkü günde, şuşa jir üstünde tağın bir Allah-u Teala'nın yurtu peyda buldu. Hem Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem etken, kimning de bolsa meşitke barganın kursagiz, yeş meşitke yürgenin kursagiz, şahit boluguz, ol imanlı kişi degen. Allah subhanahu wa ta'ala bizlerge şuşa Ramazan ayında özünün yurtun safqa bastırıp, hizmetke koyarga nasip etken iken, Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem etken, her bir nesenin paklavuşısı var. Likulli şeyin zekatun. Amma tenni paklaytırgan narsa urazadır degen Peygamberimiz aleyhisselam. Ayy, biz tenni paklav degende göz aldına kitirge mümkün. Munçaga kirdin, vannaga kirdin, duşka kirdin, juunub aldın, mine senin tenin paklandı. Amma lakin biz tenni tıştangını paklagan bulabız. Adam balasının işki ağzaları da selamet bulsun için biz indi her halde şuşu uraza bilen şistarınabız inşallah. Amma lakin biz aytmaybiz, biz şistarını için uraza tutabız. Biz Allah Teala'nın emrin ötep uraza tutabız. فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَسُمْهُ. Kim de bulsa Ramazan ayının tuğuna şahit bulsa فَلْيَسُمْهُ. Ol kişi uraza tutsun deyip Allah Teala emir etti. Biz birinci Allah Teala'nın emrin ötep tutabız. Ayy, şuşunda turgan barıgız bile de indi tanış elhamdülillah. Şuşu Tuyuş mahallesi benim birinci yürüy başlagan meşitim. Şuşu Tuyuş mahallesinin birinci manaraların, birinci oyların kayşandır koygan idik. Ama indi onu işlegen köpkene ulularımız bizning aramızda yok. Şuşu söylegen sözlerimiz, okugan Kur'anlarımız, onda kişilerin kirtken abilarga, apalarga dua bulup erişseydi. Ayy, ol vakitine göre özünün vazifasını ötedi. Köp kişiler şundan nur alıp, köp kişiler şundan ilim alıp, indi Allah huzuruna köştüler. Lakin hazır tağı da mehabbet bulgan Allah Teala'nın yurtu ayakta bastı. Hem bizning Rişat Hazret aytkandey, köngüllerimiz, imanlarımız, bizning ahlaklarımız şuşu meşitler şekilli yaxşı, көркем bulsaydı inşallah. Her biz birimizge de Allah Teala'nın yurtun eğlenip uzarga tugul. Kimlerdir bit şuşu Allah Teala'nın yurtuna kirir idim. Nu bit min bir nese de bilmeyim. Bir nese bilmegen ki nişi kirim indi min anda deyip meşit işigin aşa almışa ötüp gitken kardeşler de var. Ol kişilerge aytasım kile, ey kardeşim, biz bütünübüzde iki ayaklı, iki kollu, birgine yürekli, biz Allah Teala karşında bütünübüzde kullar bulabız. Bik zor yukarı dereceye erişken bulsak da kul bulup alabız. Uram süpürüşü bulsak da. Gadigine, gabit, yani gadigine namaz okuşu bulsam da, baribir biz Allah karşında kul bulup kalabız. Şuna göre Allah Teala'nın yurtundan bir kişi de korkmuşa, ey bu bit Allah yurtu, tut takrim elimin Allah yurtuna deyip, her bir köngülünde Allah'a qarata, meşitke qarata, dinge qarata bulgan, mehabbeti bulgan kişiге şuşu meşit her vakit aşık bulup, yo'lovchilarga şuşu meşitke her vakitte 5 vakit namazlarını yolda bulgan kişilerge kirib o'targa Allah Rabbimiz baribizga da nasib etsaydi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Türkiye Respublikasından kelgan qo'noq Abu Bekir bosh xo'jaga so'z beriladi. Rahim etiniz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Emma ba'd. Evet mümin kardeşlerim, Türkiye'den geliyoruz. Öncelikle Diyanet İşleri Başkanımızın, müftülerimizin, imamlarımızın, müezzinlerimizin ve bütün Türk halkının sizlere selam ve muhabbetlerini sizlere aktarıyorum. Kucak dolusu sevgiler sizlere aktarıyorlar. Mevla bizleri bu Ramazan-ı Şerif'e kavuşturduğu için kendisine sonsuz hamdü senalar olsun. Mevla tuttuğumuz oruçları, kıldığımız namazları, verdiğimiz sadaka ve zekatları dergâh-ı izzetinde en güzel bir şekilde kabul eyleye. Elhamdülillah bugün çok güzel bir günde gene buluşuyoruz. Cami açılışında beraberiz. Mevla Teala ayet-i kerimesinde buyuruyor ki İnnemâ ya'muru mesâcidallahi men âmene billahi vel yevmil âhir ve âkâmes salâte ve âtez zekâte ve lem yahşe illallâhe fe'asâ ulaike en yekûnû minel muhtedîn. Sadakallâhul azîm. Mevla Teala Tevbe suresinde buyuruyor ki Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe inanan, namazını kılan, zekatını veren ve yalnız Allah'tan korkup çekinen kimseler imar eder. Elhamdülillah bizler burada bir caminin açılışını yapıyoruz. Mevla camilerimizin sayısını çoğalsın. Yaptığımız hayru hasenatların inşallah Mevlam dergâh-ı izzetinde karşılığını cennetle bizlere müjdeler inşallah. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadisi şerifiyle sözlerimi bitirmek istiyorum. Sahabeden bir kimse camiye çok uzak olmasına rağmen her 5 vakite geliyor, camiye geliyor. Caminin yakınında bulunan bir tane mümin kardeşi bu kardeşe diyor ki bir seyyar o zaman da eşek artık neyse bir seyyar alsan da bu kadar uzak yoldan 5 vakit namaza gidip geliyorsun, senin için bir meşakkat, bir zorluk oluyor. Veya bu mescidin yakınında bir yer al da kendine bir ev yap ve mesafe yakınlaşsın. O Peygamber Efendimiz'den bir müjdeyi alıyor. Camiye giderken yolunuzu uzatın, camiden eve dönerken yolunuzu kısaltın. Bir kimse, bir mümin camiye giderken her attığı adıma bir sadaka, her attığı diğer adıma da bir günahı siliniyor. Böyle müjdeli bir haber veriyor Peygamber Efendimiz. Camiye namaz kılmaya niyet edip de mescide gelirse, güzelce abdestini alırsa, güzel kokularını sürerse, her attığı adımı sadaka, her attığı adımı günahı siliyor. Camiye girdiğinde ezan daha okunmamış, içeride sessiz bir şekilde beklerken, bu bekleyişinde hiçbir dünya kelamı konuşmazsa Allahu Teala o kişiye namaz kılıyormuş sevabı veriyor. Elhamdülillah. Daha bitmedi. Mükafatlar devam ediyor. Bir kimse o gün namazı kıldıktan sonra bir müddet namaz bittikten sonra çıkmayıp yerinde beklese melekler o kimse için dua ediyor. Ya Rabbi şu namazını kılan, sessizce burada ibadetini yapan kişinin affeyle, ona merhametinle muamele eyle, onu bağışla. Bize düşen evimizde yalnız başımıza kıldığımız zaman 1 derece sevap veriliyor iken camide, mescitte cemaatle kıldığımız namazın karşılığında 27 kat sevap veriliyor. Bize düşen en güzel bir şekilde abdestlerimizi almak ve caminin yolunu tutup hiçbir kelam etmeden Allah'ı zikretmek niyetiyle camide nasıl durulması gerekiyor? Cami adabı neyse ona göre hareket etmek gerekir. Mevla ibadetlerimizi tekrar şekilde kabul eylesin. Mevla bu Ramazan'a kavuştuğumuz gibi bundan sonraki Ramazan-ı Şeriflere de kavuşmayı bizlere nasip eylesin. Mevla ölmüşlerimize gani rahmetiyle muamele eylesin. Bu cami hizmetinde ne kadar emeği geçmiş kardeşlerimiz varsa ölmüşlerine rahmet, kendilerine, hanesine, rızkına bereket nasip eylesin inşallah. Tekrardan Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Aleykümselam. Allah'ın rahmeti olsun. Allah'ın rahmeti olsun. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Büyük mahtur sözler ettik. Elhamdülillah. Allah Teala'nın rahmeti olsun. Lakin benim bir iki yine söz etmem. İleyte sözlerim elbette çok şahit. Başka vakitte inşallah sizlerle gözükürüz. Şu ayda indemine Prezidentimiz Rüstem Minkharov'dan bir gün aytgan sözün Nurtatar halkına qalib olsa da şoy bit, lakin endi o aytgan edi bir chiqishimda o'shagan bilmay to'ragan biladigan shoir, shunga ko'ra alhamdulillah, bunday qatnashgan kishilar
Şuşa meşidinin sürüşün indi yakından bileler. Şoğa bit menä müftiyimiz Kamil Hazret degen bir uzak yıllar boyu tuktap turgan meçidni davam edip açıp jibergen vaqtda o Şavul şaharında ol aytkany musulmanlarны indi biraz agarны silkitip kine jiberek kirek soňundan indi agarны tuktatyp bulmy digen şoğa bit elhamdülillah menä Allah Taala indi bizlerge degen nasip etdi silkitip de jiberge indi elhamdülillah indi taga dagyn köprek şunda silkinerge degen nasip etdi elhamdülillah hem degen indi menä rayon başlygybıznyň Sergey Dmitriyev'nin dağın indi aytgan sözü var. Indi nersedir işlegende barcha kişiге de indi yarap da bitip bulmaydı diye şolay aytdilar. Şoňa görä indi min däge menä şuşunda җыелган халыкtan, şuşunda ýaşaýçylardan indi kimlerge indi awruk getirgen bolsa, barıgızdan da afwy etinen. Hamdagan indi Jali Hazretinde sözlerini esке çürüp gitem inşallah. Olay har vaqtda da җыелга şeýte, indi җитәкчеләr алар киләләр дәген китәләр. Инде эшләргә барыбер сезгә кала дип шулай бит. Шуңа күрә инде әлхәмдүлилләх, менә шушы мәчет төзелеше, ул инде мин сезгә әйтәсем килә, бу инде без инде иң җиңел эшне башкардык. Иң җиңел эшне башкардык. Мәчет төзү бу инде иң җиңел эш, ләкин шушы мәчетне аны инде эшләтү, инде тиешле рәвештә эшләтү, шуны алып бару менән инде безнең üstübizdäki bir zor borç bolup tura. Şoňa görä indi şuşunda har wagtda da birgeleşip Allah riza bolan ibadetde bolup hamda indi şuşunda motor işleşen kibek Allah'ın cennetlerine de çuraşyňyz. Amin. Allah'ın rahmeti bolsun. Hazır tantanalı açılışqa çaqırabız. Tatarstan Cumhuriyeti müftü Kamil Hazret Samigullinni, rayon başlığı Sergey Dmitrievni, rayonning imam muhtasibi Radif Hazret Temirgaliyevni, Tuyish masjidi imam xatibi Ayrat Hazret Shafigullinni chaqiramiz. Rahim etiniz. Jamoat takbir aytamiz. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar ve lillahil hamd. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilahe illallah. Allahu akbar. Allahu akbar ve lillahil Plovlar, temli plovlar sizni kütüp tura. Sizni bütünüňizden kütübüz, kelgeniňiz üçin Allah'ın rahmeti barşyňyzga bolsun. Allah'ın rahmeti bolsun. Assalamu alaykum ve rahmetullah. Bismillahirrahmanirrahim. İnnallaha ve melâiketehu yusallûne alen-nebiyy. Ya eyyühellezîne âmenû sallû aleyhi ve sellimû teslîmâ. Velhamdülillahi Rabbil âlemîn. Aman Allah, kamil eyle iman Allah. Aman Allah, şefaat ya Resulallah. İkindi namazını 4 rekat farzını ötemiz inşallah. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Semi'allahu limen hamide. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber.
الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير
صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم بلغ ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه بعد قبول إلى روح سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى روح جميع الأنبياء والمرسلين صلوات الله تعالى عليهم أجمعين وإلى روح آبائنا وأمهاتنا وأخواتنا وأساتذنا ومشايخنا ولمن كان له حق علينا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. Senin rızalığın için kılgan ayetlerin, surelerin, salavatların, zikirlerin kabullardan eyle. Kılgan namazlarımızı, tutkan orazalarımızı, birgen sadakalarımızı kabullardan eyle. Hasil bulgan ecer sevaplarımızı Habibin Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'nin ruhlarına ireştir. O tabi Saddam aleyhisselam, ona biz Havar radiyallahu anhadan alıp, bugünkü kınga hatle başı gelip gitken peygamberler, evliyalar, zahidler, gabitler, şahitler, izgelerinin ruhlarına hem şu dünyada imanlı bulup yaşayan, imanlı bulup gitken gaziz ebi babaylarımızın, eti enelerimizin, irtuğan kız tuğanlarımızın ruhlarına ireştir. Onların ruhları şad et, kabirleri Kur'an, iman nurları bilen toplandır. Ya Rahman Rahimin, üzlerimizge iman, tenlerimizge selametlik, yurtlarımızga tanışlık, vatanlarımızga tanışlık, hem umumun cihizine tanışlık, imanlık nasip diye Rabbena ya Rabbil Alemin. Hem de ey Rabbim sonғы suluşlarımızda, ahirgi sözlerimizden Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu deyip eytip senen mengilip karşına kuşerge nasip eyle ya Rabbena ya Rabbil Alemin. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله. Allah Teala kabul kılsın, Allah razı olsun her başalarımızdan. Şimdi bana pek zor rahmet, Allah'ın rahmeti olsun. Müftimiz Kamil Hazretke. Şolay indi bizni hürmet etip kelgan mana Tilashi rayoni imom muhtasibi Tibaq qozi İsmail Hazretga, şolay indi bizning Sabah muhtasibi Aynur Hazretga Allohning rahmati olsun. Hazretlar har barchalaringizga ham To'yish mahalla xalqi zo'rlab kelgan uchun Alloh taolo o'zingizni zo'rlasin inshaalloh. Mahalla xalqina endi tirishib unda iftor majlisi hazırlandı. Shunga ko'ra rahim etib mahalla xalqi iftor نستطيع فبابني قد فتح وداوى الفؤاد الذي بسيفها وقد جرح. أيا مدعي حبنا دع الروح ثم طريح. تعلق بأهل الهدى وقل لي عاذل استريح. أمان الله أمان الله كمل إلى إيمان الله. أمان الله أمان الله شفاعك يا رسول الله. ولي قلب من حبكم على بابكم بريح. ألا يا نبي الهدى أغث من بذكرك يصيح. ألا يا رسول الكريم عليك صلاة صحيح.